Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadulur tompoho ditingali video singkuman asli Sunda Cicerep. Tompoho di share di subscribe nya. Nuhun. Insya Allah bakal jadi saksi di yaumul kiamat. Bakal digandung ku teteh. Insya Allah mama insya Allah digandung. Dibikin ke tanah suci Mekah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Adik geser sayang. Mama bersihkan piano. Terus jantan mama ayo masuk enggak? Lap geser ke angkat kaluhur tanah. Nah teteh geser ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Mama sing bersih, sing ikhlas, sing hidup ngalepaskan teteh sifat. Ngalepaskan sanes kumana, tapi ngalepaskan ku doa. Insya Allah berkah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sok kali sama Aldi saya. Bersihan kan langsung bersihan. Aldi anu membah nanya. Aldi kumbang sampean mama sing bersih, sing ikhlas, sing hidup. Sok sing mangga kasih tulis. Mari ke mama. Bismillahirrahmanirrahim. Cari dia cari dia. Katingali kalian sampean mama capek beratna ngagandong baheula nangis Aldi ayeuna maka ngalepaskeun bersihan dosa mama. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga teteh sipak diulang ku teteh. Bismillahirrahmanirrahim. Teteh sipa mau bantuin Aldi supaya jadi rumah tangga yang baik. Mama harus sehat, harus menyaksikan Aldi sama teteh Sipa nanti punya cucu buat bahagiakan mama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, mudah-mudahan mama sing sehat bikin kayu mul kiamah kurang sasaran sakeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga ngalih bersihan pean bapak, mangga ka bapak Aldi. Min syariha wa min syari ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, gunung akan kami peluk dengan kasih sayang kami. Kami akan memberikan cucu yang begitu indah buat ayah dan ibu. Insya Allah kami akan berikan keberkahan sampai yaumul kiamah. Alhamdulillah. Maka teteh salim ke Aldi. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah mudah-mudahan berkah.